So inhloso yeMpumalanga ayithi show ukuthi after 5 years ngifise ukuthi around Mpumalanga ne sibe nema show la different Pienaar kune show Engodini kune show kuyasetshenzwa ePienaar yabona sine group yeMpumalanga ayithi show Engodini kune group yeMpumalanga show bo Babatshwane la eMpumalanga nje sibe sibhizi yabona inhloso yami ngile and into yendeka after 5 years soba simnandi so ngichaza ukusho ukuthi guys sikhoma ngeliphupho ne i-dreams asiphupheni sebenzeni but if utophupha ungasebenzi utoba nenkinga yabona yes ngoba si le minute libaleke kakhulu uma ku business nel second nel hour nelanga neminyaka yabona maphela iminyaka wendeni ubenefiteni kule business leyo yabona